Slava, dan rasprave o politici, neizbežnih tuča zaradi istih, mnogo hrane i dan proslavljanja vašeg sveca, između ostalog. Ako ste mlađi, verovatno dosta vas vidi slavu kao dan da uzmete besplatno bolovanje u školi, ali bez da 42 sata čekate u čekaonici u domu zdravlja. Tog jutra ćete verovatno prisustvovati na liturgiji, pospani i pogubljeni, razgledajući freski i pokušavajući da čujete bilo koje slovo, bilo koje reči izgovorene na staroslovenskom. Zato što noise suppression tamo ne postoji. E sad, ovo treba da bude komičan video, pa ću da se manem crkvenih običaja i preći ću na domaći običaje. Koje god sveca da slavite, u vašoj familiji verovatno postoji dug niz decenije slavljenja te slave, što je pored Jovana Memedovića u Poteri i finalu u Slagalici jedino što je kupilo celu familiju za vreme komunizma, ratova, četvorocifrenih cena izdavanja stanova u Irigu i štoperice. Iz legalnih razloga, ovo je šala. Molim vas, nemojte da me tužite. Ako niste upućeni u crkveni kalendar, na naplatnim rampama ćete vidjeti kolone vozila koje već satima stoje tamo bez razloga. To može da znači dve stvari. Ili je vreme da ponovo povećate depozit na stanove za ruski IT stručnjake, ili je slava. Ukoliko živite u gradu, najvjerojatnije ćete morati da ga napustite, jer je još od pre vašeg rođenja običaj da se slava slavi u Čurugu, a to dovodi da ćete se i sami naći u nekoj od onih kolona. Na slavu se obično ponese neki poklon poput čokolade i vina, ili bilo kog drugog alkohola uz koji može da se priča o velikoj sobi Srba 1690. Ako ste dete, roditelji će vas verovatno terati da se socijalizujete sa decom drugih gostiju, koji nikada niste, niti ćete vidjeti do iduće slave. Naravno pod uslovom da se domaćini kum ne poubijaju oko remenice za veš mašinu. A za to vreme, vi ste samo hteli da gledate novi video od Dex Rocka. Ili Seratora. Ajmo do 10.000. Nezavisno od godina, dakle od 3 do 103, Striko će vas redovno pitati prčite li šta, kada ćete se oženiti i ima li nekih pičaka u kraju. Po njemu obično navijete alarm, dakle na svakih 2 sata po pitanju. Okruženje ga doduše ne konstantuje, zato što su zauzeti posmatranjem boks meča domaćina i kuma oko remenice. Pravila su međutim malo drugačije kada ste gost. Pre nego što banete na gajbu domaćina, prisiljeni ste da slušate govor vaših roditelja kako će vas rastaviti na rezervne delove ukoliko nešto prospete po stonjaku i ili nešto slomite ili zapalite. Ako vam se posreći, prisustvovat ćete ispunjenju tog obećanja dok ste još uvek tamo. Mislim, takav je hir. Od muzike se slušaju Toma, Šaban, Sinan, kao i ostali hardcore krajiški i narodni pevači, što je povod MMA turnirima na slavama. Poenta ovog videa je da nikada ne trebate uzeti za ozbiljno stvari koje ste čuli od stranaca, pogotovo na internetu. Za pola ili sat vremena ćete svakako zaboraviti, a srednjovekovni buzdovan svakako mnogo više boli.